japadie nyina atoagu no da bokrete eka ho asem e wo hanoma wo chese eye ASP Malaika Jabril Alhassan ya ofri CID operations na chese wono adi anima wo mo abedwiri enkrofo adan ni nyina atoagu no wo mo eka ho asem e wo ha na wo mo chese bra mo be eye mami ASP no mo bisa ne ho asem ese adenti ene wotusa anamo no wontu enya anoye papa bia ama na so wonde de okan ne se we no eye order ya efi IGP office ena aba ena ono so edi so dwuma no na emom no wa modin se efi hwan ho se efi hwan ho eno de wa modin da bokrete aka ho asem na katafeto so miensa ha yan so ena eche se ahafonkasemu ehwadom no sije wokwa ahemfa wadom ne eye dabehene yowo enkasemu ena eni omafo ekasa ne okita ne microphone no na adeso mo de banyina no ene se na ene ne mpanyifo ene emabu no eye na de eto asotifi south machine no empanyifo ni etitu no eye Newmont Gold eso momomodia na biaya omafo no etu fo bagudie ewo so no enkabeya omo enhye no wonyamu makromafo no na omo so enyamu emfaso na emabu no so enya adwumanye wose ho no kwa mo de beye responsible small scale community mining eno na wochese enka omo epensa ya da bokratai abomu amane e wo ha na akwa bosogwa ho so traditional area no na wo enya chidom hene foforo ahunabobrim akwamu akwawo ya wotoso mienu na ene wabeye chidom hene foforo kra ya wo ayi no na eno chi so no mede wo ekọ eye energy digest mu a eno so ya da bokrata no pay aba na asama eka okatafeto so miensa no ene so ko Tanzania mani mu a ne fa ya nasa soe ya wo mo ehye anyina mahode ensam so no abagana eba behwe sedia eye NPA eduom dwuma National Petroleum Authority no eduom dwuma ene omototoye no mo so abehye understudy na omo sua edibiakọ na chese Ghana babia yeduro eba no petroleum ene ehu dwumade no ekwani mu pa ya ebifuma omaman so eba ebeginimude eni eye wosu hunu kakra edifi omayi enchen eno so edaha na PURC ena omo so echese enkania eni eye enkania bo na yetum no eno so omo justify ehonsam ena eno achi so no the reduction enteso na wo ehwese beba na omafo ho han wo no so no eno so machemu de entie ewo se ba nsa na obibia eho han no energy digest abo emu amane na sije mefa nko the new trust mu a na ye kogina ewo edweso by election na ebekoso no ehonsam ye bebre no a na Helena Mensa eda hanuma wo mo cheso ono so ne din edi ahim den se enne na mpanyifo ebiem ese wa opese be contest no beba abefa forms na araba kwa ne din pm akrofo chese abonkrofo pusa yo mo nwanwa eye abronye nana obribu ahe wono ana yire se na yire so ye lawyer o yeah eti lawyer lawyer Posia a tampon abronye wono asoni dia piepie mu a enei omo bie mu akokosi da won be close nomination ye behunu sampampa so ba ebe fa na so amefa san so ne din ba ko apie mu eye adweso da che ento aso wo so ene wo de ba Dr. Evans Dua Kwame Bafo abronye ono mom na ono ne yire abronye ono ne yire ho asem na ye kan enye nana medase na sije okay. Eti wo de sa. Okay. Hey, ampa. CJ na Dr. Evans Dua wono aso ni foni da ha waji ni chichi na wo smile o si projects of the people. Ti adwoso de why de and na honorable Aaron Prince Dua na Dua fo mi no mi abusuya na Dua ba ko yeslim na ba ko mu odu just constituency or no so no member of parliament for ni na kwase nyantachi I just why the CJ it's a say the dia aba bonten ya yetete no enie omoye makomaku anum emamienu na mema kantin kamiensa so mo be nomination close a ene e be se num ni nyina ebekọ anase na ja omo de nenam ewiem saa na passport so a na application fee no so ne bo no apagya no omafo enyinnwe pa krofo chesa no den ne bo den aban hye no wonte so na enom no wo hyemu asa wo pe
almost say and then say you call na person and 10 time dem awa and over to 800 Ghana cedis and a standard no a year 644 Ghana cedis and no one some of the Ghana for Union pie ni ma de sempanyifo because so sisa ginaye no anase sakraye beba the bokreten so eka ho asem na akwa asante mantem nso a asante dum so vigil sige eba so busumi ya ne da etoso edun so ya ehefo na territory abna na wenu ose asante Democrats and na wom the bokete aka ho asem wo ne fa etoso enum enti wo saka na wakenken na de ma monitor ema ho na afi yen hye sadia ekọ enti obo che se omo edi sa adwuma no wokọ asante mantem apanye odi kan na so odi anim Jerry James suka wono dodo na efren Papa J and odi anim dendenden a womo ebeye ebesipe e de akaya ban no ache ne se dum so na aba no Ghana for April na omo wie ni nyina na omo chese ba bi omo besia di dwuma no NDC party officer wa amakom into enu ye NDC for mo asante mantemu no na edisa dwuma no na communications officer no ewo Forikrom constituency na wono aso chese omo dos we no NDC for na sa apesire no inti sene so emame na we the new trust the Bokrata the overseer na medi ewie overseer and am di area amount de ekoso ene se nanno memenda no na Dr. Mahmoud Baumia ya wotu franka ama MPP ene MPP ni akuku da mo kase puna empunu ewo MPP mo nyina no ekopie mu akwawu emprise so eno mo koye health work no mo wie no emprise so hin fida ni mo no mo an no mo bodwa na eho no na Dr. Brenda Champo ya abetifi MP yo no aso na wo yeso afo hye nuane ni kwadwuma so ekoka say 2024 abatwa kase bekoso yin wose no matter en fa woni de besi bia no enya de MPP beja tumi ni mu ediama obia sige asema Dr. Brenda Champo kan yeyin na George Opariado Pablo etese ode no wose se wo ye bema menya tumi ni mu eno ni asema Pablo eka ewo de overseer the Bokrata yanim hanom enti CJ asema so bedi mu komo wa hu na CJ be kompa na guest aye krado die na omo be kom ahwesan kobodie no enti eno ene amanne ya aba ene CJ medi bia ma ho ewo the Bokrata nim amena wase